Kasunam rakuf banshi kaladan hakti jong kipulit kadba kejing tokit kadang ya cakman halor kejing penyap kejongka ya lau jong ulong. Kibor penyat kidang budin bat kidang lum ya kisaki sabut ban penskem ya kini kemukot duma. Kasunam rakuf banshi kaladai kanong syak kena bah kemadu ha kaban penyap ya lau jong ulok lara no ya kasha Shillong Sadar Police Station. Lapen kit shwa ya kasha Ganesh Das Hospital ha ka step khatway terigu jeliu na kabenta ban le ya ka examine. Haka juga por sangut kiwai pat kinong syak kena u Akash Rajput u Bishal Singh Chauhan u Raj Singh Kuchwaha bat u Anan lawan ra syakakat lingsun hakuati daki pulit jong ka Shillong hadin bala pentikena ya kejing tokit banyak ke ban riusngi. Lakmi lenti bakitay kisangut on peni hakmat jong kaying kasyari ha Shillong. Kadkum kitlong kubor na kipulit laong bala tokit banyak ya kasunam kadba kinong tokit kidang persyang banwat ya kejing lejingwan jongka kentup lakalit neem na indur syak hasiapur syua ban lap ya ka hajan kawin na kajakabam harut surong. Kipulit kila kendrup ro ya kijan ki bala yathu bau Bishal Singh Chauhan ulapong ha kasngi ka bala kena bau lapen yam. Ya kita kijan on pha ban le ya ka examine forensic.